kosong ada gini. Wow. Endem. Lep ke lep ke? Lep dah. Lep langsung. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. Ada ngatung dia, mulai nak ngatung dia. Mulai sahur selian boleh ngatung kau. Wahyu mobil. Kami sedang nonton. Tengok ngatung dia. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا. Kahwin bang. Nampak mukanya? Pertama-tama syuting dia biar nampak mukanya. Gelap, tengoklah. فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي. Dia selfie dah situ. Dia kan sahabat kecil lah kita nggak ada jangan foto sana. Yuk, sini dah ada tadi lah. وَإِذْ تُخْرِجُ Aku sana ya, jangan kemana-mana ya. Itu dah orangnya. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. صدق الله العظيم. Bentar ni. Cari nang dengan ketesan ni, ketesan ni. Setelah ini Hadirin dan Dewan Hakim yang terhormat, selanjutnya kami panggilkan peserta nomor 134 yang akan membacakan surah Al-An'am ayat 111 halaman 143. Bangku tepi bang. Peserta nomor 134 akan membacakan surah Al-An'am ayat 111 halaman 142. Selanjutnya bersiap-siap peserta nomor 135. 135 nanti peserta dari Kota Cani. Sesudah perempuan ini maka peserta dari kontingen Aceh Tenggara.
Apa Denuasa ke bang? Eh, Denuasa. mana? Denuasa. Dia di sini ya. Apa dia? ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. Oh. وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. إنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. صدق الله العظيم. Ya, kita ini baru perwakilan dari Aceh Tenggara. Hadirin, Ini berikutnya kami panggilkan peserta